Igama nguBen ngokwamasango. Lapha siseDambashoko village eGwanda. So ubuzima esibhekane labo lapha lonyaka sifelwe izifuyo kakhulu ngenxa yendlala, kungela tshani, kungela manzi. But okwamanje utshani lamanzi hhayi, kasisakhulumi ngakho. Indlala sesikhangelele kakhulu isesebantwini ngoba abantu bachayela ugatshompo, bahlanyela, izulu lana kwamila. Ngemva kokumila lokhuyana labuya ilanga latshisa kwaphela konke. Ngemva kwalokho-ke kwahlala lakhiza futhi izulu, abantu babuyele emasimini bayalima. Inhlanyelo kazisamilanga ngendlela ngoba zihambe kunye sokubola, kunye kumila. Kuthe lapha ade kubole khona ekuneni kwezulu elalandelayo, abantu bahlanyela kutsha. Kwamila-ke kwaba kuhle. Teze silethemba sibona izulu lifika sathi hhayi kutsho ukuthi sesikhuphukile siyaphuma endlaleni. Ngemva kwalokho-ke izulu lana kakhulu, lamukisa emasimini inhlanyelo eziningi. Okuyinto okukhona njengamanje kutotile. Amasimu hamba kusebe ey'ndaweni eziphakeme lapho zafica ngathi kungcono khona. Lezi ezingane ziphansi hhayi, kubomvu nje, kutotile sibili. Indlala isesekhona ebantwini, kodwa ezifuyweni ayidlulile. Sesiyakhangelela umnyaka olandelayo ukuthi kuzaba njani. Lokuthi njengoba nje izulu belinile, umanzi bukhona, sesizanxe sithembele kakhulu ezingadini ukuthi abantu bazalima izingadi, bazabe bethengisa lokhu lalokhu okuyizilimo ababe bekulimile kubancedisa.